ba nakaliang jong ka council klasyen ni kimat kibabon hakaba la persyang pan penskam yang kendau ki siap ki bahak ki border area pan phe ki kampen roy ki development ki border area ai ki play kepang di CM di balala pan ai bun di development hamtama konferensi ke jongna hakaba ilala pan ai yaka sanction kepa life ulak hakaba ngilayo yaka final walk adaru nakaliang jong ka council ngerai Mr. Deputy Chairman Sir asyukwa berpenpau ni kayeng bakalong kepa sosi adu kata-kata hakaba nakaliang jong ka state government haba kaladat ai yaka NOC kaladat ai bro kikot kibayday hakaba ngiyo yaka skim ke balai polak banyarap yaka police department mencinai ke bending hangti alangpi nakaliang jong ka state government hadu menta ka aidau ka ong yang iba nyimpat lah kan sedang berpentrei yakin kikam namar ba kadang-kadang kene kajinya keren banyak penbet yang putusan henry ini ki NOC di belahan nakaliang jong ka revenue department di belahan nakaliang jong BC bat kene ka final walk ada pangilayo na council kajing keren juga yang emotion kepada yang kami amat kolong ba sosi ba mengi ka jema Meghalaya ni haplong kinyang kongu hakmat ka Asam kumapen pau mama badak puram nakaliang jong ki Asam ki kamperai kam development baper ki ya ka chat ndai kane doi kamat ba kongsan abang awanra hakane kasni kalau ka sosi pakade ka embarrassment ya state government jongi bahadu menta kamai ke green signal hadu ba nitip ba kini ki skim ki bangyo ke central government kidang ki guidelines but kidang kita ka time frame hakabang happen tray kini skim nang bangin la ban yo utilization certificate ang kuat ba biang ba kawiru makaban penpau Mr. Deputy Chairman Sir ba haki regional committee ki bala form da state government nakaliang jong Asam kalakho sa state government jong kajela Meghalaya hakaba kalaong ba itu ki committee kindang tan hinyawut nakaliang jong Asam bat hinyawut nakaliang jong Meghalaya hakaba kinya kendu henry sosi ba kalalong tung kajing syat kela nakaliang jong kajela Asam ba hakapor ba ketua committee kelej ba kila bu ya kata ka limit bandang tang nyomot dena kaliang yang state government ki aida ba dena kata kadal masuk banbu yaki member jong district council yaki official jong district council hakani committee kilalenyo tang deki MLA jong ke West Khasiels DC but SP hakani committee henry forbale nakaliang jong state jongi kilaj angti ko Radisson Blue Hotel kilaj angti nakaliang jong Asam dan adu light home wood ki representative ki badan adu ki commissioner level ki deputy commissioner ki IG level tentang hantaru ilasyak syak kelalpa baka basosi kalau mana kaliang yang kejela jongi kilek klem penkre ya kituk kiman kuli ki jongki ada kaliang yang ke Asam kila penkre balok kila ada PowerPoint representation ya ka claims ke jongki but kalau kaba big embarrassment di kasbit ke jongi hakaba por bukidam kam kiwat ya ke district council but kaditang ke district council ni ke badang la nata banle kilan records badang le bun dike namanta ki han kapur nrai hakane ka bentapat kalau ke embarrassment ya ke jela ke jongi hakaba ide bani penbaik yang ukur sam batang nyawut kiyo banle ke jela jongi nrai por banle angti hotel kilong upayu 3% kita di member jaga komiti apa kiyo iba nakaliang jang Asam kidan adu sabun nadu ki commissioner level bat bun ki officer bat kila peniyang tu ki presentation bat kila air ya ki copy ya ki claims by day ba ka claim ka jong ka jela Asam dengan syukuran penpau ne ba lada ka jela jongi kalau serius ban penbaik yo putusan kadi banglong bekre berkadai berlong ru
kata ka state government bahap ya trailang pada district council nang bangin la ban penurlong ya kanya kemat kepala sa di bun senam pat kawiru kemat Mr. Deputy Chairman sa nasupa penpau ba nakaliang joki padba ng syong hakan tiya po thai langpi di thai mausikar di thai umali bun gisnang ang tu di penpau ba yoi di kokbor ba nakaliang joki chief minister jong kajela Meghalaya ba kajela Assam kinwan ya pindu halampi renga ko MDC jong kati kathan natip ha yo purusan jong constituency but dangi peru katung ka electoral roll ba nadu kita gisnong garo di bahap shalom do kalampi ka Kamfaduli ka Bangjeng ka Nuapara Dronpara kidai baro ira thapun Meghalaya ba kidai baro dang yo ya ki scheme bo pero na ka council na ki MLA ba kumju ya kine ki shispas ni teka jingkerpa jonga sakane ka house anne ka lomba da kumno ya kane ka jingmu jong kine ki arut chief minister ki ba thumu ban let ban jurat ya ka the ka than border langpi ka jingkerpa na kalian jong hima ba ki padba ang song tu ka lomba da kilet ban visit ya tu ka area kidai ban let ba ka po asno Kamfaduli ka bade ka border tu hendrai kamdei ka langpi te tang kine ki kentian kenyat na ai ko session gai member balawara yang motion bat balayo ban simenta